Dobrodošli na kurs Word 2010 noviteti. U lekcijama koje slede ću vam pokazati u čemu se najnovija verzija ovog popularnog programa razlikuje od prethodnih. Za početak ćete se upoznati sa novim alatima za rad u grupi, collaboration i čuvanje dokumenata, save. Nakon toga ću vam pokazati kako izgleda novi sistem za rad sa dokumentima koji nosi naziv Word Backstage. U nastavku kursa slede lekcije u kojima ćete videti kako se koriste novi specijalni efekti poput glow ili reflection i savladati funkciju kojom se mogu korigovati slike. Pored toga, pokazat ću vam i kako možete još bolje da prilagodite radnu okolinu i kreirate posebne menije. Sledi pregled funkcija kao što su Open Text Formatting i Smart Art Layout koje će vam omogućiti da kreirate zaista atraktivne dokumente. Kao što ste vidjeli, čeka nas mnogo zanimljivih tema, pa bi najbolje bilo da se odmah bacimo na posao.